So ngiqonda ukuthini ke la ngiqonda ukuthi ake ngiqale ngalolu ke manje Luka Floyd nolokhuzana no Duduzane no Jacob Zuma ne MK ezeholi. Uyabona uma sikhuluma ngedlozi la kaMsholozi uma ngabe kunama challenges nezimpi idlozi la kaMsholozi liyakwazi ukucasha kududuzile benengqinamba umsholozi nje idlozi ngoba umsholozi kuliwa naye mase casha kundodakazi ududuzile umehluko umsholozi kumele enzeni le yakhona kumele abe khona ududuzile ngokwedlozi la kaZuma liyakwazi ukucasha kududuzile ngoba ududuzile makuphila idlozi lakhe lilwela ukuthi ubaba akabe right kodwa uma idlozi la kaZuma ungizwe kahle uma sengena umsebenzi kaZuma manje okuyini okuyipolitiki ududuzile nedlozi la kaZuma elicashe kududuzile abayi understand ipolitiki sekumele enzeni umsholozi sekumele adonsa abantu bangaphandle manje usuyayizwa ke manje yababa sekumele adonsa abantu bangaphandle abanjani abazo understanda ipolitiki labantu bangaphandle bebadonsa ubadonsa ngoba uyazi ukuthi bayayi understand ipolitiki abangaphandle futhi ipolitiki yakhe esaku ANC noma esaku MK ukuze le support iqembu akadinga umndeni wakhe kakhulu udinga abantu bangaphandle shothi umsholozi kumele enzeni kahle kumele abe fair kubantu abathanda MK kumele abathande abantu abathanda MK kumele abe neqiniso kubantu abathanda MK ngoba iMK inama seat enawe eParliament abantu bangaphandle including nama social media influence abeyilwela iMK noma kuthiwa kwenzakalani alokelwile nje so kumele umsholozi ngokunderstand ipolitiki athande abantu bangaphandle sometimes more than ingane ayizalayo ngoba laba bangaphandle ibona bazokukhuluma bethukwa benziwa yonke into bazoma and imabemele bamela abanye abantu bangaphandle ingane yakho mayikumele ikumele kubantu befamily ayikwazi ingane yakho ukumela ikumele kubantu bangaphandle because ayona umuntu wangaphandle mos umuntu wangaphandle ozo representa abanye abantu bangaphandle kufana nomuntu bengabe join i-fly by night noma i-pyramid scheme ejoin ibhanoyi umuntu alimele ibhanoyi ngoba we from outside bese bethi abantu usuholile wena athi yes sengiholile bese abantu bengathembi ibhanoyi nomsungulwano bese bethemba lo muntu obadayiselayo abamaze phila nabo ukuthi ngoba uthi liyakhokha asingene nathi ngoba nangu siyamazi uthi liyakhokha ibhanoyi bese yangena kodwa mangaqhamuka umuntu womndeni womsungulu webhanoyi athi liyakhokha ngiholile nami vele phela wena umuntu womndeni definitely you are bound to support whatever fly by night umuntu wangaphandle urepresenta abantu bangaphandle uma wenza inhlangano udinga abantu bangaphandle abazomela abantu bangaphandle uma ulwa izimpi zedlozi lakho nezokuphepha kwakho nezomsamo udinga umuntu wangaphakathi ozorepresenta amadlozi angaphakathi that is the thing so ilana ke manje ku Floyd nolokhu noduduzile ududuzile akayi understand irole yakhe ukuthi hambe ifikiphi ududuzile eyakhe irole uqinisekisa ukuthi ubaba uphephile ubaba benenkinga uyamcontrol njengondodakazi abantu abathanda ubaba uyabathanda bonke akaba divide abantu abathanda ubaba uyabathanda bonke akaba divide ubani owazi ipolitiki umuntu owazi ipolitiki ubaba ududuzile akufanele alwe nabantu abalando ubaba ngokwepolitiki ebeyena engayi understand ipolitiki ududuzile kumele alinde kukhale ubaba uma sekhalile ubaba then usengena on board use support ubaba njengelunga lomndeni
ilunga lomndeni kodwa lele deploywayo ba right impela mabemfaka eParliament ukuze eParliament enzeni afika kwazi ukurepresenta ubaba as a father, as a family, as umuntu awanaye. Kodwa uma se debatewa kumele abantu abangaphandle bazo debate. Ngiyajabule bengabe ngakhuluma kakhulu emlonyeni ngithi that's it. Ifana ngisho umfazi wakho kwipolitiki, umfazi wakho kwipolitiki awumbeki phambili umfazi wakho. Awumbeki phambili kwipolitiki. If umbeka phambili ngelinye ilanga uyobona ukuthi you made the biggest mistake. Ngoba yindaba kumfazi wakho ucashisa elinye lamadlozi akho okuzothi wena mawunenkinga akwazi ukukulwela nokusupport umfazi. Kodwa mawumbeka phambili kwipolitiki ngelinye ilanga ngahlangana nama politicians amanye against wena. This is Mr. King Parker conveying whatever I'm conveying right now. I think you do understand me from wherever you are. From wherever you are. So, uZuma ukuthi asuse noma ahlele ukuthi kube umuntu wangaphandle ozoba uSG of MK was a brilliant move. Akhumbule kodwa uZuma ukuthi idlozi lakhe lefamily likududuzile akumele abeke umuntu ozoba weak abe SG, because once waba weak idlozi elikududuzile lizogcina lifuna ukumcontrola leyo muntu. Once lamcontrola leyo muntu lizomcontradicta because lo muntu represent abantu bangaphandle. Uma ngabe kuxoshwa umuntu wangaphandle from being an SG kumele kuphinde futhi kubeke umuntu wangaphandle. And umuntu wangaphandle akumele akhishwe umuntu wefamily noma alwe nomuntu wefamily. Never. Kufanele kanjalo. Umuntu wangaphandle kumele abonwe ama-comrade. Abeka umzabalazi we-MK la ukhona. Ngoba la ukhona nje ubekwa ama-comrade. Kumele akubone ama-comrade bese landela inqubo yangaphakathi. Ukudlulisa ikhalo beke babaningi bayilandela inqubo yangaphakathi bazolaleleka. Kodwa makuzoba umuntu wangafamily futhi o illiterate when it comes to politics izoyehlathini inhlangano. Izoyehlathini inkangano. Ingakho nawe noma une business ekhaya. Une business ekhaya. Kumele understand ukuthi kwibusiness lakho malizodila nomphakathi. Uyamdinga umuntu womphakathi ozoba sesikhundleni ukuze akwazi ukubona idlozi lakho maseliganga ngabantu. Ngoba amadlozi ngiyawazi mina abantu abuyaganga ngabantu amadlozi abantu. Idlozi lo muntu ubuye licabangele lona kanti lo wangaphandle uzobona maseganga ngabo athi ayaganga ngathi manje, yaganga ngathi manje. So nami ngimina bengizoma ngithi umsholozi wenza into right uma etududuzela kaxolise ngento kade seyenza wenzela umsholozi, because ududuzile yena uresponda kwi-call kamsholozi. Ngoba ududuzile ngeke akwazi ukulawula umsholozi kwipolitiki. Never baba, never. Khohlwa kufana nengane ezelwe yimina ngeke ikwazi ukungilawula kulolu uhambo la spiritual. Khohlwa. So akufanele uyingane yami uphinde uzoxabana nabantu mina engibathandayo. Never baba. Nawe futhi osupporta yonto futhi supporta yonto futhi sakwa iwena awazi fokona. Uyenza lo mistake baba. Abantu bangaphandle baba babaluleke ngisho kunomsebenzi kumele kuqale kudla abantu bangaphandle before kuze kudla abantu befamily. Because if abantu befamily bengadlile bazoyikhulumela phansi lento ukuthi yazi ukudla kushodile safa indlala ngoba bafamily. Kanti mangadlanga bangaphandle bazotshela wonke umhlaba ukuthi lo yamcimba isifile indlala. Kudliswa abantu kudla abantu bangaphandle before abantu befamily. Cho mina manje ududuzile nje bandla angikhathanda noma ngathini yena kumele ame nento esuke isihlasela umsholozi. Uma eye emakhothi umsholozi kumele ame ududuzile athi dad I'm behind you. Uma umsholozi going through difficulties ududuzile must be there ngoba kunedlozi elikhulu elicashe kuyena. Yabo uma kunabantu abaplana ukubulala umsholozi esezwile ududuzile angalwi nalabo bantu akatshela umsholozi ukuthi kunama politicians afuna ukubulala, then umsholozi
understand ipolitiki kade babefuna ukumbulala Mos uyazi kuliwa kanjani ezimpi enjalo akakwazi ukuzwa bethi abantu sombulala umsholozi usiyasuka yena uya lapha ya ku Twitter usefika uyabhala bazombulala ubaba mutshele ungayenzi mistake ungasho mutshele yena uyayazi ipolitiki mayinjalo ukuthi bachepwa kanjani labo bantu bakhulunyiswa kanjani bathunywe ubani yonke into enzeka kanjani you report baba to the superior. That is King Bhaka baba, that is my statement. Ukhumbule ukuthi noma yinini beke kwaba nongaboni ngasolinye kubantu abanenhloso eyodwa izitha ziyangena through kunezitha la eseyingene ngakududuzile ezama ukuyiqumba phansi MK zigamanxile ngakududuzile kunezitha esezingene ngaku Floyd ezama ukuqumba phansi MK zigamanxile ezifu ziyamsupport. So inhloso manje ye-MK le abantu abayingenele isingaphazanyiswa yini zidididi nje zalabantu abawu2 ududuzile no Floyd mayefika naye angafiki with the arrogance abekhala ngayo la esuka khona mayefika sithi uSG akafunda ukubalalela abantu kuqala before athathe inqumo angavela athathe inqubo as he pleases naye. Kodwa ju ukuthi uZuma uyayiunderstand ipolitiki uzombona mayephuma kulayini akwazi ukumtshela ngokwepolitiki hayi kodwa ukuthi idoko loduduzile lelo hayi khohlwa baba utshola yimini uKingback mawungangizwa futhi fusek umehluko ngeke ngize ngicheme nje mina ngeke ngize ngichome. You always report to your superior baba. Then uthole instruction ngoba mase backfire. Reason why you report. Usuku reportela ukuthi may backfire vele iliwa when izoliwa superior. That is why each and every step you take you must report. Fana nengane uyizele kumele report kuwena uma ngoba mase backfire whatever into ayifaka kuyona izobuya ize kumzali. Ayimreportela umzali before kube khona isinqumo esenzayo. Awusenze isinqumo masiyagaxela umzali engasazi ukuthi uzokhipha ngani sewugaxela. You report. Zihleli ingane zonke ziyaqhulizana khona edelelenye phezulu edining room basekameleni abazali before uyishaye reporta kumzali nange engisukela ngoba mawuzomshaya limali lo still abazali bakhe abazokhipha imali zadokotela eselashwa. Abazali abazokhokha udokotela ukuze abazali ungagcina ubafake endlekweni ababangayilindele batshele bese beyafika bona bezomdisciplina bathole kwezenjani iyona ndlela bafethu ngicela ukubamba la lenkulumo